catch me say, you're poison. No men lie. Or tell me, baby, you're poison, no, Nesenia. Or cast us no soon because or somebody for Fufuo. It would be here now. Onya crisis you could do hospital no mucha scan. O mucha scan no no moons I did round be than him. The abrofo doctors in the first say e cocaine no amemere. Asa me can be no trade am ponya kopanim. Me ye penny I don't lie. The abrofo the hu sa no wo mo dwene sa kwa na me mini cocaine. Mo fa ne to no owu. Ohema Lumba customer no usu. No mo to na twene ye. Oda ho be 2 hours. No owu ye. Nintam kese pa na me catch on no. What da be 2 hours no wi. No say akwa na ko kan wa memini no wu ye. Ti yank san kohwe. No mo say Charles kan na ade na nane. E kire o say adagest. Eti ho na fedi o mu titi no mu say poison. Me se bi gino tuamfo otweda mpo anim na me kasa mu wi. Lumba kasa na wusu. The man has really suffered. Un use learn fire. Now wa control ma medofo. Wo hwe nyoma bebree me mpese me kasa bebree on register Lemfire use Bonah BONAH as your promo code and I say or referral code uwia oba bedamase. I'm telling you before God and man and I don't know mo America mo pese mo de nyoma free ho eba Ghana no Box Oak Logistics free almost say na catch say and I'm the BonahShow so now ti omonka on make 10% discount. Be bia opese we free America eko Ghana bia no. O free o ma. O mo beba ofia be box in your man kama. A shepe asumdie ma kodru Ghana ma. Sabe wa hema na me ben Lumba kakra. Enye wo wunti na me se me ben no. Yes. Na me ben no. Na opani na bre. Ese barisan kwakoda di ye believe o obi wu a ya feel say honam ne daho, but it means a lot. Go and read the Bible. Abra Joseph ni papa wuye ewo Misrim. Ehye ya kwesisi ade ni kodru ye. E ma ne ko rest ye. Ye gidi enipa wu keke. Etu nya wu. Ye nye de sese ye ya. We are punishing him. Adanti na di 1 week, di 40 days ye bibia ni ye kora wachi. Ye nye de ya Lumba onko yo. He still around suffering. It is said, ye beja manson no, enu we ya ye se, ni ya Lumba kwan kama, ama ni di ese ne nsaka. Eye. Adenti na yente asama sesa. The role of the family. Any say, so odishe be fru na mo babo ama na ni mo agu ase. Yes, sin ntuma go abonte, ama now, ukra be wa you so we defend Lumba bia wanya asem. Ubeji di kekra ma ho. Hey. Wow. Sabin Pradias, I came out one day or him. Ba me ba out on Nijina say. Bete say, well, innuendos, insinuations, implying say, Odo Bruni, any nipa bi na Lumba. Muina man TV. Then on radio, and I'm say, me go one day, and I mean, text message. Or he never call me Lumba. And I'm say, do to you, yana. Miss Minnie in your freeze out. And I saw my mentor number, he be a new bit I am rough. And I'm afraid, no one. Also, me here will help for me important to me bar clinic. And I'm so profound, would do to me, my member fee. Or here by you short or no. We call Lumba fee every day. The medical report, you say doctor patient confidentiality, undi club yadi. Now, may come once a much because I miss say Lumba at 10 years. Because on the 10 time I'm starting more than 10 years. A bit on one survival for 10 years. To me, the casa me catch any pains. I will Yanku. A lot of disorders in the body. A lot. It was that day. From there, now, many Benya say, Uncle, for me, my name, I'm a clinical. Me, I'm a dear Duru command of fee. Me church and Uniania 1 year to me, my wife. Echo the one who training or do bruni miania 1 mano. Because can't we were air. Said on Mudima, Tamuame Fele Ari. Oh, Fele Ari. Manjana better. I say, sir, me person me imply, say, me mazam pubi, say, or catch them, say, ye poison. Na me lie.
o kire me baby a poison no ne senia o kasa asem no wo su because also mo dey fa fufuom it would be here na onya crisis e ko do hospital no mu twa scan o mu twa scan no e no mu nsa di round bi di da ne yam ti abrofo doctors ne fe say e cocaine wa memere asam me kam gino tweda mponyanko panim me ye pani I don't lie ti abrofo ne hu sa no wo mo dwene sa kwa na me cocaine mo fa ne to no owu ohema lumba kasem wa no usu no mo to ne twene ye oda ho be 2 hours no owu ye ni ntam kese pa na me ka kiro ne no oda ho be 2 hours no owu no say akwa ina cocaine wa memene no owu ye ti yankusa nkwohwe no mo say twas kan na ade na nane e kire wo say adageste eti ho na fedi o mu titi no mu say poison bisi bi gino tuamfo otweda mpo anim na me kasam wi lumba kasa na wusu the man has really suffered and no na wesen ne yade no eti on air na omo ye nim de ekun no ye nim de ekun ye koye postmortem na me di we ye example men kan sesebe Mami akoso say one poison. I didn't say that. Ono akasa so can say yes, I namfo bi he told me. Now I was very happy say Kofin Tisuba later. Ebe confirm me say was saying namfo the poison no. Efiro na na yade ye bebre. I know his medical report. Menya medical doctor. I practice natural medicine. License 1. Ono aso ba me no humu a me de boa na me change na dua me ma na me yire ko ni fie ko kire nes enema woni they know every secret concerning the disease pacho wutie me then I use this as example say munya say postmortem na postmortem nka say enye postmortem the aye na is okay yen koja ne kwan na won home na wabre wa mo se makoka de yenka atem didie na kwa da mitimi nka bi ba me ka ba akon obi ka kire se mitikoto nyansa bi anim mitikoto nyansa nim and I'm saying look at this ada na butiti lumba sa adai dia make bia ne se abusuafo amutie mi lumba ya modihye o ye de ye spectators dia mo ye ne da ho twen mo etimo obi ansaranda na se 13 fo ye nkosie lumba after that obi apeso ye bia no monye sa wo betwe manso so be kansan yo na mo mo pesa mo put the role of abusia pani de mo yeti no chieftains will support you kuto bia no abusia pani be yi a na boni se one ye be so ni duam e be yire no eto no na se wo hwe se yakora ne de hye no why don't we know this esese yehu abusia pani ye ordinary na sabe wa hema wo hwe family tree a e ka family tree ne de family tree no ane den Arnold what's the family is like ebusieti and obo family tree that's obo family tree you ready yeah until the time me dey family tree assemble mo but some say ebusia pen ko nye moja ya ka family tree ane de eduane si on branches ewo enti stem no ene maame a odi ka pa account for na ye material no stem no ene maame odi kan ya nasefo etreko ti etreko ni na ye branches ana meboa ti ye dra ubo maame odi kan no ono kora so no ye he eduane root na e ancestors no bia ye nim wo mo because generation after generation ti ye stem na pe branches na ye ko ti ye draw Lumba busua family tree a branches no abusua pani ka ho etina ye to abayi abusua pa ye yi no eti se Lumba nko awuyi a na etimi ka se abusua pani nya blood what am you check it that say ye pekwan bi ability man no na chese ye twi afade so e no obi bia so be ka se ayi si akama mu a eye man na run ye o twantro oba suggest kire abusua pani opo be for pa won fa oba di dabi ye ofia it's all about abusua pani lawyer or question abusami chiro mu no contrary to expert witness safo kantanka oba no opani wa lawyer wa ante safo kantanka de na say it's documented I say no, I have it here and I'm say wa ante ase because mami chiro mu tie wa ante ase obi wu a ewu fia eye abusua pani
nemu consult man no okay I feel like we chim consult man but information we dig go abontene say e man na sie almost say man organize a year lawyer information e bi di wa abontene no okay say me wadaje ametie wo mo asabe wo mo face wo mo kasa mama me ama say wane odoburu metie obi ade me wadaje tie ne ye information wa abontene say eye ma na sie obi eto munya ma Lumba sister sinsie no ntimpacho se obra wu a wan na sie no obra wu a eye busuapani ebusia pe yes na o ma mi su we o ma mi wu a eye busuapani na woni mama nkla ha ne ma me papa wu ye me papa wu abusua ye meeting na busua ka se mon kope besia o mu nim se bia ne bakora wusika wu they are rich o mbe yon papa yi but on be catch them say mon kope besia before be kasa mon kope besia ne ye be discussion ahwe budget ya ye de be ye no abusua ni nyina o eso ka ye we de Lumba ye de ye de 100 billion e be ye wi a wo mu nim so o ma 2 bi a e hye mo ho eso ye nkasa mo na mo fa sika me so mon kope besia mara me pacho uti ade na say na mo de sika ne be ye mo sika o ba indirect way say e ye busua sika ye wi ye no a obi asika wode ba ye be tia ma wo okay na mo amo sika na mo mi sa mo papa mo pesa mo ye show e bro so a mo be sra busua pani say obi antana nche ye pese ye papa yi eno mo sra o be sra ansa etulumba ma me wu ya mesa wu ye no obi anim se ono ana ye yi no eso wo sra busua pani waje permission ansan yes esane ye na kamam me papa ye friend ye ntim kwa utafo owu ye ohema me pe na me ye na yi but abusua ni hia manka so obi anyina nche me be ye yi abusua ni hia no busa ase ye de sika se ne be ye ene ye toato adwene de no very well se me ana me ye ene obi soja se ye de 5 billion na so 5 ndi so ye nya ne 7 afena abusua pese enko pa bese amara and so I took over the funeral ye wi ebu akonta na ye tiwa bi obi adi sika free ya dey aman na ye na ye well organized enti wo ba onua ba nsore nye ne bra ye is never true eya busia pani nti age se ni nua ba na esre busia you consult busia pani no de ye de ma no ni nua ba na so odane ama wo otawachi me pache se eye ni nua bema ena efrim nti obetumi asre busia panyin no se okay ebia ye kope busia akoye yi na me fosti anase bempoma me wo se sika na mo abone ebia mfa ne say 200,000 me wo ho te me so se fe yie ni ma me na me ye obetumi asre utimi nsre ne sase e fa ye ma wo na wo ye yanka ne sa o beboa ama abusia pani atawachi yenim say ye sika okay nti o beboa yes enye sabe producer o beboa na wa enye business ne de ma wa ye na wato profit it is ya be ma de obetumi aye dabi the point ne say bibia hinge on abusia pani power say free ne ba ho say free nua ba ho say free obiara o de ye further investigation na ka chem say me boa oh sa na me de ne yes sabe so na o ma me ne free na papa enti yo ahema o igi na abusia pani ye de ope enso obia nim say udi ene udi bre bibia gina wo so me je permission o de man better but one say Lumba de it's like abusia pani is nobody every day your allegation etia no your allegation etia abusia pani wo bo wa yes say wo yes sir yes say onye free to wo ye bibi kro wo soro left and right so that dan ye de maso ana say dan obi antimi support the power of abusia pani da it's not done how two for makwan wo hini bi e makwan okay wahini bia makwan it's not done enya kan culture enya asante culture it's not done anywhere it is say omo feel say na say they should throw the towel na tentam ye nyina nka mo nye Lumba ye ahoho ne ye meta mochi people are ready to help Lumba aja ne kwama ya ma mo kele wo bia
me can ni interest impo obia mora awraho a na we mu na asamo kel na wo hia we ya fede ya bremo kura fede ya bremo asa so mo ntede ya na it pains me say mo na asam ne kamo no mama outsiders na esa de no sabe wo mo afo team liga ni to wan efiri mu fie wo mo afo team liga no wo mo sise na sise na yo do mo dolumba mo da hwan mo dolumba eye odo mo dolumba ntina ama omo pese pepeye ebeba pepeye ne fan say yi no pese pepeye ba anya sa na ye no on so camera na we so to obi abusua pani me we so to abusua pani me ba wo so me the court case be chase you usu so to obi so to abusua pani ya say aboa no utwa ni tia da aka bia ya homa owo utwa ni tia da aka bia ya homa enti wabusua pani na ye tire of abusua obi edi right na obi guna ni mu ase a eye busua no na we guna yes why do Ashantis always fight for their king otumfo ani gu ase Asante man ye ni gu ase to we fight for otumfo sana busua so te etuje obi otenchen se won gu abusua pani ani mu ase a eye ni twam wo de besrew okay wo de besrew why do you allow that am ya to abusua pani so de Tupac ade wo ko wo we waje atu asani ani da waje atu mwanya de ato no etise mwanya de ato de no be Njenzi name no asu Tupac nya warrior musician asa rapper ene mabon wa ma omre oyema etide me dem sense ho eye me ya ekwan a mo di Lumba aso no Lumba boro saa wo munya abusua pani no onye na yie accountability ebesi sika bi ebe Lumba yie mu ontwi fa kapre mfa ba bia he can't try na ka wote ase ye ne onye na yie abusua ayie ye what enhyehyɛ de ye nsɔre ya keke ne ye yie rules ne da ho ya mamre ne ya hyehya to fitete obi esan ho a emfa de oso obeye kuna amamre da ho ubetimi afolo a no watimi ayesa kuna na eno so da ho na ye de wo famu na ba nu hu kura so ka so obeye kuna ye de wo famu a wadware ye nyina be hyehya ma ho star de bedware ensu abedware aduane abedi wanam abetu wonna mu nyina ye cheke wo uni privacy wo ye kuna uni privacy wo damere wa me ntam every night for 1 year yes ye bibi betesa for 1 year ohema nya beto ye kase kuna wo be for 1 year o private part kwa de ntwuma be penti ho na ye de ade bi ato wasena ye de key ene tu aboba enebrim yes ene kwa ya limit no ye de beto wasena key ne represent say be over jana na ya tum samani nya kwa me no me ye sex when you na kakuna akakuna no ye be ya brewa be consolation after death jade ne ade beto wasena no key ka ho na tu aboba nyina chekere ne ade ato wasena ko buza say ade na ye de key ni kire say ya to vagina no ya to ade say the sama no say be o medi nti mpacho na sama ya me pacho ahan me interest me ni jo person bisa say kuna na ye kane nyina ye wo ho niam ye serious one busa pani bia mpacho ende brim AI level ya ye wo ni Gen Z obi kunu ewu ame ye de ade na achechire no eni boba no em obi kitaki no bibi kakra bi ne ye frim ye koni pure wana ye koni pure yeah de ye frim no de ye frim no pay ye kane no nka sabe odobro ni ba bi oti e wo se ye mani free ho ye tu fie no kane na enen so PNDC lo 11 ne ade oba okitamba o pamonko fie be ne ye bu ye ne aguso eso no kwa ne proper wana esese ye tum okay ba se ye tum enye yi nkwala ni nti okay no ye one okay and na kanen so yetimi ma unifunu ne da in some tribes se se yi nu mo na firim ne ma eche so wo ye kunafo wo dwade ye wadidie ene de
yenyi wan kora mfiri mu okay ye do be hye oba panin sa wo control o vagina na ye be penti so ntwoma ye di ntwoma ne ye den clay ye be penti so pubic ho no esoro so be dware o wa dwade ne be sa tambia merwa ne di wachi wo wie bia wo dware wie bia be penti anya better if you are going proper ekuna Afana emi was right. oh So this this guy is hard Yeah. na honey ya would We have to learn. But kakra me debation ne there. Minimum say when the one you film but mpeda metro adwin so there. Article 26 plus 2 of your constitution any customary any cultural practices be or dehumanize it is automatically abolished. okay when it doesn't dehumanize also still I know we be painting when you also know when you film The brush also still if you dehumanize somebody miskinity the book bi on kwa be na faso me enchero so if it is deemed there it's really a dehumanizing and it's still there automatically the this one doesn't dehumanize no you don't fam said you better a free someone home na someone me how it's allowed so the same constitution is freedom of religion allowed kind the same constitution no enti when so your religion ni bia ye practice wadaro ma mo be ma me kwana me kan wo kakra we osofu bi efe na nakwa atia manfo e na ochoro sa buku yi okay mami kind this page on kuna okunafo dware mprensa da bia ne nsuo nwunu koa e na obedware yes nsuo nwunu koa na obedware nsuo no nso esese wode ebo tum. So it doesn't dehumanize anybody. Mamre. Essence de all share kunani no so no ejina ne ho abribi obedware. Wono na she bathroom ha wodware ojina also. No privacy. Where your current are you? Ya modernizing no. that one no problem. Thank you. But se odware nso a essence oja nsuo kakra wo bokiti no ase. Na de wo hwe ne so no abefa kohwie gu amane e kire se wonyunu ntu okunafo wo fie enti wo mane koda ntem by 7-6 we would them that akoda oh yes sir 1 year eda wode okunafo yi behye kunamu no de esese obu ada de na ye de best start to no food wunidi aduane esese odi kosi se obedi aduane a esese odi ekosi se obedi na wotwe da no ene aduane a wapo ho aye aduane a yaso ho okay to say eton like eko egbe mi okay emone sane yo okay rice water yapo ho because so obedi na wotwe da yes bio esese okunafo omanye bio ensese okunafo no nko ada ensese okunafo no nko yes so danso a oni hu kwan se okasa ewo kuna yes so wodanso a esese woda emampanifo mienu ntam ensese kane anso pa ne ho anadwo nyina me aso bobosu nchan. This is a modern book written by Nana Kwatia Manfo. How? Na kuna no said ye wate kuna doso no wase said ye wate kuna doso ne say obema obefa kuna ba no make us start from here. Make us start from here. Yeah. Kuna doso na mepe kuna ne ti Germany a wenyo when since one e goda ne nche na botre ha wasasre buyo se omo kunafo no na woni kuna no oni kuna no mara nyina so kuna doso no enema wodi yeni entomago ana duku bi a wapam ene wode bo ketewa bi ene atuduro abo no ene safoa ne de ato wasene wo kire bu confident obeka kire o se safoa no
ye dia close vagina said the someone e mama ye sex e ya mamre eno de ntwa mu they practice it eti o person ye proper kuna na o maka keka na they will take you through this and this is the few man penny na ye we and the be mama to o ma be down cha wine e 1 year na so busa penny na be select wo mo e de 1 year na 6 months o ye no 1 year Dampacho kunafo obetumi akọ adwuma like like daily activities say me sorry anopa Penny awatie nyina no adwuma bie nim yes eni say oye adwuma da bia bo black wo fie penny ye kan nyina no Dampacho watemase eti akan proper kuna ne woma yi bia free mu te say body funu ne na but when we they still do it they still do it pa men put fear in anybody unless be ignore no na se kuna party you go by this okay when a man here then we say organize here there sending na kan yi no under the proper supervision of abusuya pani yempia abusuya pani nyina nkyɛn e wo bibia mu nua ba bia ntimi nye obi ayie e ba bia ntimi nye ne papa yie ye ba ma kwan ye abusuya pani na e ma wo kwan o kasa wo mpani a wonni hweye o kasa wo mpana ne bibia ye kwawufuo uwa yetimi de da papa fie eno kro mo gi permission maamefo ne person mo de wo kwa o maame side for they seek permission otherwise say de da wo papa fie etina kwawufuo mfa agani agoro no so ni nyina so pusa pe ne be ma permission the American question na so hema can Lumba ntimi so far this fate wo bra ye te ase say abusua pe ne so ye na yie na obi amfa bi mfifiri nchen ma enka bibia akokama na abusua pe ni akose bo no wo chena sei obi ya na adwe se wo panishe abusua pe ye Lumba na mugu nanimu ase Lumba abusua fo mo nte ase saa na Lumba di na so enka kire se be kora no yie enka kire di Lumba ageda ho no na kasa be sika be mamo anya kora bi ni Lumba be mamo anya sika mo ambo na mo ya masa sika ni nyina ekọ sa sika ni nyina ekọ right me das da